Kako je došlo do toga da radite monodramu na Drini Ćuprija i šta vas je najviše inspirisalo u Andrićevom delu? Pa to je davno bilo, 2001. sam ja to izveo prvi put. Nagovorila me jedna divna žena, Vida Grandić, ona je bila direktor kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci, inače istoričarka umetnosti. Ja sam bio predsjednik Saveza dramskih umjetnika Srbije i tamo sam vodio ove istaknute glumce srpske, Ljubu Tadića, Miru Stupicu, Svetlanu Vojković, da imaju svoj portret. Ja sam to organizovao i kad se to završilo, ona je rekla, sad vi. Kaže da naučite tamo nešto iz Drini Ćuprija. Ona mi je to predložila. I onda sam ja tražio i onda sam u to vreme sam tamo bio u svom zavičaju i video tu shvatio da je škola u kojoj sam rođen preko puta groblja, gde sam mislio da ću biti sahranjen. I pomislio, Bože, kako čovjek prođe ceo put, ceo život i vrati se tu gdje jeste. A kod Andrića sam našao to neko izuzetno zapažanje kako je veliki Mehmed Paša, veliki vezir, koji je postigao toliko mnogo u tuđem svetu, u času smrti ličio na ostarelog i premlaćenog seljaka iz visokog sela Sokolovića. I tu sam otprilike shvatio da je to ono što me zanima u toj celoj pripovedci, toj celoj priči oko građenja mosta, oko te percepcije naroda u odnosu na to veliko delo, oko još bezbroj tu istorijskih zanimljivih činjenica. A sama rečenica Andrićeva, ta savršena rečenica, slikovita, to me isto jako. I to je bilo neko vreme kad ja nisam mnogo radio u pozorištu druge stvari i mislio sam da je za moj trening, za moju glumačku kondiciju i za moju slobodu važno da to naučim. Ja sam to naučio sa idejom da idem po školama i da to govorim i da od toga živim i da ne može niko da me u ovom mom poslu ucenjuje da moram da radim nešto što mi se ne radi. Tako nisam nikad naplatio ni u jednoj školi taj nastup. I evo govorim to već 23 godine, svuda sam govorio, eto, i ovde. Bio sam i ranijih godina ja na Kosovu i Metohiji. I u svom rodnom selu Šeškovci sam govorio, a govorio sam i na katedri slavistike na Berkeley univerzitetu u Kaliforniji i na raznim drugim mestima. I u Vašingtonu, i u Bostonu, i u Čikagu, i u Luksemburgu, i u Briselu, i u Parizu. Koji je najveći izazov u prenošenju likova i atmosfere na Drini Ćuprije na scenu kroz monodramu? Pa najvažnije je poverovati da ta moćna rečenica Andrićeva, da ta velika literatura zanima ljude. Najvažnije je, znači, imati veru u vrednost tog, u literarnu vrednost tog velikog teksta i verno ga kao jedan provodnik preneti do publike. Bez straha. Mi često podcenjujemo u našoj profesiji. Podcenjujemo publiku i onda im nudimo neke jeftine ili neke sadržaje sa opravdanjem da publika to traži. A nije istina. Publika voli da čuje i vidi i nešto vredno, samo za to se treba malo potruditi i za to treba sesti i zagrejati stolicu. Ja sam ovo učio 5 meseci, po 5 sati sam radio i na kraju mi se vratilo dobrim. Ja sam toliko srećan što to raznim generacijama i deci koja ponekad izgube koncentraciju ili ne razumeju baš sve, ali tu, kako kaže sama Andrić, svako od slušalaca pamtio one stihove koji su njegovom uhu i njegovoj ćudi najbolje odgovarali. Tako da ja se osjećam baš ispunjeno i ponosno što govorim literaturu tog velikog značajnog pisca. Evo večeras puno dece i puno starih ljudi. Kakve reakcije očekujete? Večeras u Grožđevcu ste to vidjeli, a sutra u Gračanici, Štrpcu? Ja mislim da je svuda isto to. Video sam za ovih 20 nekoliko godina ljudi
jednako reaguju, jednako ih potrese ta priča o odvođenju dece, jednako, na isti način, maltene svuda. Sinoć sam govorio to u Kosovskoj Mitrovici. Svuda to ima tu adekvatnu pažnju. Govorio sam i u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, i na Filološkom fakultetu, kažem vam, po selima svojim rodnim, po Republici Srpskoj. I ne razmišljam ja mnogo o prijemu publike, jer znam, osjećam da će to ljudi s pažnjom slušati. Šta vidite kao ključni doprinos Andrićevih dela za mlade danas, posebno kada je reč o očuvanju identiteta i kulture? Pa Andrić u tom govoru povodom dodele Nobelove nagrade o priči i pričanju, on kaže kako ima tamo nekoliko divnih pasusa gde kaže biti čovek rođen bez svog znanja, bačen u okean postojanja, morati plivati. I kaže da nijedna priča i umetnost ne služi ničemu ako ne služi čovečnosti. I postoji u njegovom delu mnogo toga što čovečnost i očovečenje podrazumeva. Ima tu mnogo mudrosti i on, iako piše često o tim davnim vremenima, mi možemo tu pronaći mnoge odgovore na pitanja koje nas muče u ovom savremenom društvu. Naravno da se promenilo sve. Tehnologija je tu potrebu za čitanjem umanjila i postoje sad drugi sadržaj, atraktivniji. Ja zbog toga nikad nisam nekukan zbog toga i nisam nesrećan. Mislim, to su jednostavno činjenice, svet se menja. Ali siguran sam da i ovo što ja govorim i tako još razni naši napori u tom pravcu nekako će podstaći bar nekog od dece koje ovo slušaju ili od ljudi koji su slušali da uzmu neku Andrićevu knjigu pa da pronađu tamo, jer tamo zaista ima odgovora na mnoga pitanja koja nas muče. I svest o tome da mi na ovom jeziku našem, znači u ovoj našoj kulturi imamo tako značajne autore koji su i tako značajne nagrade kao što je Nobelova dobili. To je nešto što ne smemo zaboravljati. I takve ljude ne smemo zaboravljati. Moramo ih afirmisati kao jedan svetao primjer da se na kraju krajeva isplati. Mi imamo u mnogome neku, i čak širimo sami tu vrstu defetizma među decom, da se obrazovanje ne isplati jer vidimo kako svet drugačije funkcioniše. Ali neće to uvijek biti tako i nije baš tako. U nekoj krajnjoj instanci svet je bolji što je obrazovaniji. I ove blagodeti koje mi imamo, to su obrazovani ljudi napravili. I ove mobilne telefone i veštačku inteligenciju na koju se žale. Ja mislim da sve to nekako unapređuje život čoveka na zemlji, a da se mi stariji se žalimo za tim nekim drugim vremenima, zato što smo tad bili mladi, zdravi, ništa nas nije bolelo i nama izgleda da je to vreme bilo lepše. Ja verujem da nije. Ja verujem da će deca naša stvoriti neki svet koji je po njihovoj meri bolji od ovog naše u kome smo mi živjeli. Danas ste posjetili Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane, ili tako? Da, danas, sad idemo u Dečane, a u Pećkoj patrijaršiji sam bio i lepo mi je što sam tu kad smo stigli tim prijateljima pričao kako sam tu bio 96. i kako sam tu iz čista mira počeo da se potpisujem ćirilicom i tako. I onda smo ušli tamo i jedna monahinja je rekla, to ste vi. Kaže, bili ste tu 96. Ja sam imala 11 godina i ona pamti kad smo igrali predstavu
Ljiljana Blagojević i ja tu u Peći 96. godine. I to me tako, a baš sam o tome pričao, ovamo nevezano. I uvek neka vrsta uzbuđenja posebnog mene obuzme kad dođem generalno ovde na Kosovo i Metohiju, a pogotovo na ta sveta mesta. Ja sam vernik ove moje umetnosti i zanata, pozorišta. Ali osjećam duboko i poštovanje i osjećam pripadnost tu svim tim likovima na freskama. I jedva čekam opet da odem u Gračanicu i uvek pričam nekako kao da vidim na tim freskama svoje najbliže rođake, kao da su mi ta lica tako bliska. Osjećam da je i moje poreklo tu odatle. Odakle je došla na ideju da se realizuje ova monodrama i da naš poznati glumac Tihomir Stanić igra ovu monodramu pred publikom u Goraždevcu, u Gračanici, u Štrpcu, sutra i prekosutra? Pa, mi smo prisutni na predelu Kosova i Metohije poslednjih 6 godina u vidu različitih humanitarnih akcija. Ovo je prva akcija gde smo rešili da ipak i kulturom doprinesemo da što više bude prisutno na ovom području i da ovo stanovništvo u srpskim enklavama pridobije mogućnost da vidi i nešto više nego što je planirano. Tako da je to bio i cilj da upravo ovo je pobeda da ovoliki broj ljudi bude na jednom mestu i da čuje jednog ovakvog vrhunskog našeg umetnika i glumca Tihomira Stanića u izvedbi monodrame na Drini ćuprija. Ovde se ne zaustavljamo, sutra smo već u Štrpcu, dok smo preksutra u Gračanici. U okviru ovoga i neka humanitarna akcija, nešto više od toga? Jeste, odlučili smo da pomognemo sedmočlanoj porodici iz Ugljara, skupili smo određena finansijska sredstva, tako da ćemo u subotu i predati ta finansijska sredstva i nadamo se omogućiti lakši život toj porodici.